dawati ka tumakder tayo nga amin, luki bantay ti Biblia tayo kakabsat, iti libro iti Philippians. Okay? Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Praise the Lord. Kablaawak pa yung agbuy-buya ti YouTube. Please put on the comment section no sa dinno kay nga lugar if you do not like to put your name. If you could put your name, it would be much better. But tell us where you are watching from. We would like to know. Sino ti kadwa tayo ita nga agbuy-buya wenno agdaydayo ti Apo from all parts of the world. Okay? So let us know if you wherever you are. All right? Philippians chapter 4. Verse number 4 and aging ganati 7. Okay, everybody, let us read. Ilocano, kaputa English na dayan ta screen. Page 1324 on your Bible. Ready? Read. Agrag-u kayo iti apo iti kankanayon. Ken ibagak manen, agrag-u kayo. Maamuan kuma kadagiti so amin at tao ti kinaman agparbengyo. Ti apo adtuyen. Di kayo madanagan iti uray anya. No diket dagiti isu amin babaen ti kararag ken araraw agraman panagyaman maipakaammo kuma dagiti dawdawat yu iti Dios. Ket tital na ti Dios alabsan na ti amin apan nakaawat ay wanan nanto dagiti puspuso yu ken dagiti panpanunot yu ken Kristo Jesus. Let's pray. Dear God, agyaman kami Apo iti Biblia. Kat tilinawas Apo ngayon kami panagdaydayaw kan ka, at to'y Apo dagiti mensahe nga ipalpalasat mo ti adipon mo, gaputa adda ti kayat mo nga ipakaawat kada kami, takayat mo ngagbalin kami nga natibker, natulnog, nabunga, ti Christian life may gan panagserbi may ka, sa dinuman ti ayami nga lugar, anyaman dagiti pasama kiti panagbiag. Isong Apo, anyaman dagiti wagas mo nga mangipalagip, kan mangisuro kada kami itatangagundaway through this message, I ask, dear Lord, that you will speak to our hearts in a very personal way. Pakawanan na kami, kadagiti nagkurangan mi, nagbasulan, naglabsingan. I pray, dear God, that we would be clean to receive thy word this afternoon. Thank you even for the presence of our patriarch, nga mangbaybayabay lata Apo dagiti amin nga aramid mi iti ministry. Continue to bless us all together in Jesus' name. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. At damot lang notebook yung pagilistaan, deti outline tayo. Itayag yung man, deta notebook yung kakabsat. Amen. Oo. Was good. Uri ni Sister Celisa, the notebook na, ni Tita Teresa. Amen. Dapat lang ada notebook yun kasi no, ada notebook mo, ipagpakitam nga importante day jay ingkadinggan kasi i-take note mo eh. Yes, so thank you for bringing your notebooks. Digiti awan notebook na, mangituot kay tut notebook yuton maminsan ken ballpen. Deta ti may sang trademark tayo ti HBBC. Ado churches who are doing that but kaya tayo nga may inculcate nga nalaing nga isurat yu kakabsat. Tapnon ti kastakat uray nalipatan yung ton deti preaching, adanto sublia-sublianan yung nga i-review. Tapnon di kastakit maipalagip kada kayo, di gito adal kan sursuro iti Biblia. Now, our topic is, gusto kong makipag-usap sa inyo, maipanggap iti robbers or robber of the joy of the Lord. Ninayunak. Robber of the joy of the Lord. Now, adda ngamin iti joy nga maited iti lubong. Agapo ti material, agapo ka dagiti happenings, ragragsak. Ngem, dito pagsasaritaan tayo kakabsat is the joy of the Lord. Rag-o iti Apo, ken rag-o ngagapo iti Apo, nga maitalimang yan ti puso ken panunot tayo. Amen? Dito iti awan ka dagiti lubong. The unbelievers experience joy and happiness that come from happenings, from all situations, from material things, possession and all, but our joy comes from the Lord. Amen. Now,
sakbay nakakabsat nga ipakita ka dagiti digiti rubber of joy. The question is, apay nga kasapulan tayo dito, joy of the Lord. Okay? Bakit natin kailangan, ano ang role at function ng joy of the Lord sa buhay ng isang Kristiyano? Ito ba ay parang gasolina sa sasakyan na pag walang gasolina, kahit maganda ang sasakyan, walang kwenta kasi hindi siya gagana. So, ganun din ba ang joy of the Lord sa buhay ng isang Kristiyano? Gaano siya ka-crucial, ka-vital, ka-essential? So that the Bible says, rejoice in the Lord always. It's a command. Even God is bringing us to attend to it. You know? So, why? Now, let's go to Nehemiah chapter 8, verse 10. Nehemiah chapter 8, verse number 10. Nehemiah chapter 8, verse 10. All right. The Bible says in Nehemiah 8:10, idin kinunana kadakwada, in kayo tidalan nyo, mangan kayo itinalukmeg, ken uminom kayo tinasamit, ket ibaon nyo dagiti apag iti dayjay nga awanan na isagana, tadaytoy nga aldaw isu tinasantuan ti apo tayo, di kayo met agleddaang. Apay, tatirag o iti apo, isu iti pigsayo. The joy of the Lord is your strength. Dayta kakabsat, iti sikreto, iti maysa nga believer nga natibker, napigsa ti pamati, nakired, ken nalagda. The secret to a strong Christian life and to a strong faith is to have the joy of the Lord. Kaya't nga sawen, no awangking ka deti joy of the Lord, nakapoy ka. Nakapoy ka nga Kristiyano, han ka nga makapag-produce, gaputa awangking ka, DJ strength nga makapagbunga, han ka nga makapagpatuloy, gaputa awangking ka, DJ rag-o iti apo. So, ti kayat kung umuna nga ma-realize yun diti kakabsat, kat DJ pan naka-i-compare, deti joy of the Lord, kadigiti joy nga ited iti nainlubungan, wano naindagaan. The comparison between the joy of the Lord and the happiness that comes from earthly or worldly things. So adin no jay tip kayat mo, sana jay tip iliem. What kind of joy would you like to have in your life? Would you like to have the happiness that the world can offer? The happiness that, that come from earthly things? Or would you like to have the joy of the Lord? Sino kada kayo kakabsat? Ti kayat na iti joy of the Lord. Tayag na ti imanan. Amen. Amen. So, we want the joy of the Lord. Why? Because the Bible says, the joy of the Lord is your strength. Amen. Nagsaya atin kakabsat, ayan. Oo. Sino kada kayo ti makasapol deta nga strength? Amen? Amen. Timangted kanuking ka deta nga strength, kat iso deti rag-o iti apo. Now, deti topic tayo itakakabsat is this, robber of the joy of the Lord. The topic implies that if you are being robbed of the joy of the Lord, it means that you already have naturally the joy of the Lord within you. And so that your responsibility is to guard it, to protect it from being robbed. Hanamot mabalin nga takawon daking ka, jay banag nga awangking ka. Naawatan nyo kakabsat? Alangan nga matakaw king ka, jay awangking ka. Kasla di jay may isa nga nagriri nakita kyan ta Facebook. Napukaw ka no, jay 1 million, jay bangkuna. Kasla jak sa mamati kakabsat.
Kasi kunana nag-send iti one-time PIN, kung kunana kastoy-kastoy. Kasla, gumawa lang yata ng kwento na inireklamo yung bangko dahil daw allegedly doon sa kanyang bangko na naka-online, nawala yung 1 million peso niya sa isang iglap. Paano naman mawawala? 50,000 lang ang limit ng withdraw dito. Kung bibili ka, siguro ang limit lang ng pwede mong bilhin, 200,000. How could 1 million be lost in a day? O, di ba? So, she is claiming that she was robbed of 1 million when in reality, she did not have 1 million. So, ti kaya't kung ma-realize yung position ita, this message is not for you if in reality, awan king ka the joy of the Lord. How can you be robbed of something that you do not have? Amen. So, ti umuna kakabsat, nga masapol nga siguradum ita, adda ba kanyak iti joy of the Lord? Now, you might be asking, Pastor, what do you mean nga adda kanyak ti joy of the Lord? Do you mean to say nga amin nga tao, adda kadakwadan ti joy of the Lord? And that each one has the responsibility nga mangguard nga na mapukaw kadakwada dayjay? Nga they have the responsibility not only to guard but also to steer. Kasi di binasa tayo nga rejoice in the Lord, ti kayat nga sawan, at ti meaning na kakabsat, no i-research mo, kas lang ipagpakita na nga, at daking kan di jay joy, kas lang no kumakape, at ti no kumanagtempla ka, at da kapenan, at da coffee mate nan, at da asukar nan, tilang obraem, kiwarem. Right. So, ti kaya nga sawan, at daking kan jay joy of the Lord, tilang aramidem, istir mo. So, Pastor, amin ba nga tao at the joy of the Lord na? Okay. You can only have the joy of the Lord if you have the Lord of that joy. Nagets yung kakabsat? Amen. You have the joy of the Lord if you have the Lord of that joy. At daking katirag u iti apo, no addaken kan iti apo kadayta nga rag-o. So my question to you this afternoon is this. Do you have the Lord of the joy in your life? Are you saved? Inawat mo ka din ni Apo Jesus nga mangisalakan ka manubot mo. Are you 100% sure that you have now a personal relationship with God? Because if you do, pag totoong tinanggap mo si Kristo, nasa iyo ang Holy Spirit, as a representative of the Trinity, the Spirit of Christ in your life, it says in the Bible, that means, just like the peace of God, you now also have the joy of the Lord in you because you have the Lord of the joy. Amen. Now, tilang aramidem itan kakabsat is not to guard the Lord. Kasi hana pumanaw ti Apo kengkan. He is permanent. Ti guardyaam, jay joy of the Lord. So, isyong hindi pagsasaritaan ita, anyada dagiti mangpaleddaang iti apo, nga isut gapuna nga mapukaw jay rag-o iti apo iti biyag mo. Amen. Naawatan nyo kakabsat? Amen. Okay. Tapno maawatan nyo aya, intayo man ijay 1 Thessalonians chapter 5. Okay? Amoy deti isurusurok ka dati yung kasla dake ti Bible College at Doctrine of the Holy Spirit detoy. Pneumatology. It's the study of the Holy Spirit. Pero hamo kailangan ngagbali na pastor tapno la maawatan because as a Christian, crucial king ka because dati 1 Thessalonians chapter 5, verse number 19. Kita nyo kakabsad. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 19. Okay? Basaan tayo amin na anak ko na. Quench not the spirit. Oh, anak kayo nang asawon ti quench. Saan yung i-depend ti espiritu? What does that mean, Pastor? Kaya't nang asawan, ti Holy Spirit nga dakeng ka, isu iti mang parubrub iti rag-o. May hanlang nga rag-o, inanama, isut mang pataod ti kapya, talna, kalma iti kaungan iti pusom.
So, to enjoy the benefit of the presence of the Holy Spirit in your life, your duty is to make sure that you do not quench Him. Because no in-quench mo the Holy Spirit, inadap mo, because the Holy Spirit kat kasla init nga dete, agrub-rub-rub latta kakabsat. Ngam ko na ti Biblia, mabalim mo gayam nga it-depend, DJ nga, panang parubrub the Holy Spirit, ijay kaungan iti pusom. So your duty is to make sure that you do not quench the Holy Spirit. So kadeti topic tayo nga, rubber of joy, in equivalent is, anyada dagiti mangidep, wano mang subsub, iti Holy Spirit, iti biyag mo. So I hope that you get the whole picture, the foundation of our teaching today. Ganun po siya kalalim. Okay? Naawatan nyo kakabsat? So, ulitin tayo ha. Ulitin tayo. Hanga dete, gaputahan nyo na awatan ng tap nung tikas takat, mas maging clear. You have the joy of the Lord when you have the Lord of the joy in your life. So, idiinawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior. Sabi ng Bible, imay nagtaangking ka ti Holy Spirit, Ephesians 1:13, you were sealed with the Holy Spirit of promise. At nung nanirahan na ang Holy Spirit sa'yo, ang kanyang ginagawa is what? Sumagsagad kakabsat. Pabaraan na ti biyag mo, pamatim, pabaraan na ti inanamagan ka, pataudan na ti talna, pataudan na ti ragsak, kat digito'y nga bunga ti Espiritu Santo, isuda iti agbalin, nga bilag ken sariked-ked iti biyag mo. As compared kakabsat ka DJ tao nga awan Kristo no Holy Spirit ti biyag na, timang pataod kinkwanat namnama, timang motivate kinkwana nga agayat, timang motivate ti ragsak kinkwana, nakadepende jay sitwasyon. So, tapno mapataod kinkwana ti ayat, kailangan nga adamangayat mo't kinkwana. Kaslang kunanagat, if you are good to me, I will be good to you. Ngam ti the Holy Spirit na, even if you are evil to me, I can be good to you kasi at the secret iti unag ko nga mang pataod iti good. Amen. Detay unbeliever, I can only be joyful when everything is going well and smooth. Depende di sitwasyon. Pero the Holy Spirit na, I can be joyful in spite of my situation kasi at the source of joy di ko unggak. Do you get the idea now? Amen. At daking ka di Holy Spirit eh. Dede unbeliever, gaputawan Holy Spirit king kuana, nakadepende, tital na, ti puso na, kentalged tirik na, kadijay sitwasyon like, no adut kwarta na, natalnat panunot na. So meaning, no awan kwarta na, akat aburido ti panunot na. Sino kada kayo di kasya ita? Ibig sabihin, you are depending on the wrong thing. No aburido ka, gaputa awang kwartam ita kakabsat, may problema ka. Kasi ti the Holy Spirit na, maibaga na nga, natalged ti riknak, uray narigat iti kasasad ko ita, tati apo at da kanyak. And That's the difference of having God in your life. Because compared to those who do not have God in their life. Awatan nyo. Oh, dete awan kinkwana ti Holy Spirit, kaputahan na pa inawat ni Apo Jesus, alisto kakabsat nga masukit, masair ken mapapektuhan. Kasi nakadepende siya sa sitwasyon. Kaya sinasabi niya, di nagpadpadasan, di nagsuksukitan, di nagpunpunpun, uray kitam. Pero te the Holy Spirit na kakabsat, kunana, handak maapektaran kasi adamang tengtengel kanyak, temperance. Amen. So, what I just mentioned to you folks, so deti fruit, gure ka, baka daka kayo ti first time na deti, fruit of the Spirit. Okay? Galatians 5. Hindi di Galatians 5, kakabsat. Verse number 20 and 21. Deti ti resulta, ti kaadda ti Holy Spirit kada tayo. Adda isuna nga mang pataod di gitoy. Anada di gitoy,
Okay, Galatians 5:22 to 23. But the fruit of the Spirit is love. Oh, ite ko nakita tayo, deti awan Holy Spirit na, nakadepende ti saya at tirik na tipada na, no nasaya at ti tao, kengkwa na. Amen? Ngamte, the Holy Spirit na, uray, nakadakdakas ti tao kengkwa na, maayat na ida, gaputa, the Holy Spirit nga mang pataod, day nga ayat, ijay puso na. At the fruit nga rod. So the fruit of the Spirit is love. Number 2, joy. So deti topic tayo. Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Oh. Iso nga itatagakabsat, it's either you are being filled with the Holy Spirit. Tingnan na nga sound deti, filled with the Holy Spirit is, no filled of the Holy Spirit ka, pinuno na ka ti Holy Spirit, meaning, they jay panangpabara na, panangpataod na king ka, digiti nga bambanag, haan mo ida nga inidep. Oh. Kasi no inidep mo da ito'y kakabsat, you are emptying yourself of the Holy Spirit's result or fruit in your life. Therefore, timang punno king ka will be the work of the flesh. Right. So, akitam numapunno na kati work of the flesh. Ano mapasamak king ka? 19. Now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication. So, agari king kanti panunot nga, narugit, uncleanness, lasciviousness, o ano pa yan? Idolatry, witchcraft, hatred, variance, managpungpungtot kan, emulation, wrath, naranggas ka, strife, sedition, heresy, envying, apal ti agwurwurot ta panunot mo, murder, drunkenness, ragragsak na lubungan ti sapsapulem, revelings, nga daytoy kunana, isut ubra, dagiti tao, nga isut ubra ti idi in the past, that they which do such thing shall not inherit, meaning to say, haanda nga save, awang kadakwada nga minti Holy Spirit ti Apo. So no, daking ka ni Apo Jesus, inawat mo, daking ka the Holy Spirit of God, then the Holy Spirit will produce this fruit in your life, including our topic today, which is the joy of the Lord. So the position mo ita, the responsibility, do not quench Him. Do not allow yourself to be robbed of digiti laang na indagaanan, digiti temptations, jelasag mo, kat isut agari king ka, kat pukawan na, subsuban na ti Holy Spirit. Kung pagkati ko na nagat, it's not worth it. Can you imagine? Ti Holy Spirit kat Diyos kakabsat, subsubam, kaladete agsasa utatao king kagat na pamu pinagsarap, agtal na ka man kunam. Can you tell that to God kunam? Agtal na ka man na po Diyos. Deti man kunam, you prefer the world over God. You prefer the joy and happiness that the world can give over what God can give to you. I mean, if you look at it that way, it does not really make any spiritual sense. But most of the time, unknowingly, wala tayo sa ating awareness, ganon ang estilo ng ating buhay. Right. Nawatan niyo kakabsat? So I bring to your awareness right now, the robbers of the joy. Ngayon, iniisip natin, so digiti talo nga myth nga ipakita kada kayo idi last Sunday, ti ammo tayo kakabsat, ti mangpukaw kada tayo iti joy ket affliction. Hana mabalin kakabsat. Problems cannot rob you of joy. In fact, the more problems you have, the more joy you have. Amom no Kristiyano ka nga talagang paiturturong iti Apo, paidaldalan ka ti Holy Spirit iti biyag mo. No adut parikot ken problema, mas nga ag-abound dapat ti joy ken ka. Amen. Kasi no kunam nagadut problema ket isu ti pagledled daangam permi nga dete sa alalahanin de kunak idikan man no nagdingeg kay ta message. Isun iti mangpalami isking ka ag-backslide, maglamig ka na, hangka makigimungan ka namin. Do you know what that means? You are being led by your flesh. You are allowing your flesh to take over nga i-quench ng the Holy Spirit.
dapat ag-sorry ka ti Apo. Kunam Apo, sorry. Kasi dapat haanak Apo nga kastoy nga dete, kananak itiliday kaputi ado nga parikot ti panagbiag ta. At daka nga mang parparubrob ti ragsak kanyak. Pastor, nasa Biblia ba yung ganyang posisyon, yung ganyang turo na kung kailang may problema ang isang Kristiyano, mas lalo dapat siya nag-a-abound ng joy? Abe, tignan natin. Tignan natin. Magtungo tayo sa James chapter 1. Kabil mo, James chapter 1, verses 1 to 3. Okay? James chapter 1, verses 1 to 3. Amen? Oh, so ikabil mo ta. Okay? James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting to. My brethren, count it all joy. Ibilang mo nga rag-o when you fall into diverse temptation. The word diverse means many and different. Ado nga agduduma nga pakasuutan. Verse 3. Apay, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, dua kakabsat, pataudan na, joy can patience. Naawatan nyo kakabsat? Iso nga kuna na, binasa tayo muna, rejoice in the Lord. Kahit nga sawan, in your trials, rejoice in the Lord. Makipagnaka, iti apo, tikat kangitingitan ti ado, nga parikot kan problema, tati apo kakabsat, pataudan na jerag-o. Ibig sabihin, in the midst of your problem, do not allow flesh, do not allow the devil to tempt you, ngagsubli ka ti lubong, do not allow the world, nga guyo-guyo na ka, ngagsubli ti lubong, because no isut na panam, gaputa isut ammom nga mang tedking kat liwliwa, isuti mang tedking kat ragsak, kat insukat mo ti apo kakabsat, mabibigo ka lang. So nga kunaan na ti Biblia, rejoice in the Lord. Kahit ang asawan, no dumteng ti affliction ti biyag mo, haan mo nga ikwens ti apo. Ti apo, iti makipagnaka iti apo. So it is not true that afflictions rob the believer's joy. No, it is not true. Mamati akno di kita unbeliever. No unsaved, awan ragsak, da kapo da problema da, gagagay ko na matawan nga Diyos da, awan Holy Spirit da. Nawatan nyo kakabsat? O, nakita tayo pwede 2 Corinthians 8:2. 2 Corinthians 8:2. Digiti believers ti Macedonia, anak ko nana, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, kunana. Anak ka na sa the abundance of their joy. Haan nga maibos. No abundansya kunam, uri, sige lang, uminom kalata, mangang kalata, adupay dyan naggapuan na, abundansya. God is the source. Amen. Naawatan nyo kakabsat. So I hope you get the idea of our topic today. Tilang dapat agsagabsab di panunot yung di pa nagdiferensya ti the Holy Spirit na ti ada imawat kan Kristo kan ti awan Holy Spirit na. Number 2, naadal tayo, infirmities and problem rob the believer's joy. Again. Uno adaman di kiti physical infirmity ti panagbiag, haan nga dapat isu iti rason nga awan ragsak tayon nga agpatuloy iti apo. No, it cannot rob you because on the other hand, no tay believer kakabsat ket masuot ka dagiti adu nga infirmity, ken problema iti panagbiag, no makipagpag na isuna iti apo, pataudan ti Holy Spirit kingkwana tinaisang sangayan, ken naidumduma nga rag-o. Ket no i-connect ko ti mesa nga verse nga binasa ta isa, itay, dayjay iti mangted kingkwana tibker ken pigsana nga agpatpatuloy iti panagbiag. Amen. Kita nyo, digiti unbeliever, once nga dasakit dan, awanan kakabsat. Awanan. No napukawan dat kwarta, no naikat dat trabaho, no na-lay off dat trabaho, awanan kakabsat. Kaladete nakamismiserablet biagdan. So, anan mo, uray gayam, nagpipigsada, naglalaing da,
Nakamis miserablet biagdan kasi amom no apay awan ti Diyos kadakwada. Kada tayo, adda ti apo, adda digiti sasauna, kat babaan ti pa nagipagpag tayo ti apo, kas jay, kat anaman ti dumtag, we do not wish that we lose our health, we do not wish that we lose our job, but even if these things will come and oppress the believer, he is not affected on the inside because he has God in him who is bigger and greater than all of his struggles and battles in life. Amen. Oh, kitangin niyo kakabsat. May ikatlo, kunada, surrendering one's life to God robs him of joy. Deta nga posisyon ti panunot kakabsat kat posisyon ti may sa akarnal nga Kristiyano. Kasla isuna dete young people, baga I doubt no save deta, baga hanga save eh. Kasi no kastat posisyon ta panunot mo, parang hindi ka save eh. Kasi hindi mo nauunawaan, hindi mo nakikita eh. Ngayon, kung hindi mo nauunawaan, hindi mo nakikita, dalawa lang ang rason yan. Kung hindi mo nauunawaan at hindi mo nakikita na ang pagsunod sa Diyos ay sikreto ng kaligayahan at tunay na pagpapala sa buhay. Pag hindi yun nagigets ng utak mo, dalawang bagay lang yan. Una sa lahat, siguro hindi pa nabago ang pag-iisip mo, although may Holy Spirit ka na. Or pangalawa, wala kang Holy Spirit. Kaya you do not have the capacity to see and understand the sense that following God is the true secret to a joyful and truly prosperous, blessed life. So, kanya kakabsat itata, do i-preach ko dito kat kasla hamumaw awatan, dete, negative ka kanyak, wala akong problema eh, kasi okay ako. Ang aking concern lang, ikaw. Baka hindi ka saved. Papunta ka ng impyerno. Eh di kawawa ka naman. Di ba? Attend ka ng HBBC all your life, all throughout. Yun pala, hindi ka totoong tumanggap kay Kristo. Kaya puro negative ka sa mind mo, hindi mo magets. Parang nandyan ka lang nakaupo, pero you are dead spiritually. For me, I have no problem. Kasi, again, enjoy ak ti Apo eh. Di pa nagsurot ko, pa nagtulnog ko. Again, enjoy ak ni Apo eh. Ang concern ko lang ikaw. Nag-attend ka ng HBBC all your life. Yun pala, hindi ka totoong tumanggap kay Kristo. Namatay ka, impyerno ka. Eh kaya dapat matakot ka sa sarili mo. Matakot ka sa buhay mo. Naawatan niyo kakabsat? Pero why am I saying that? Para makita tayo nga, baka hindi ako safe. Ngayon, kung kiniklaim mo na, di pastor, talaga nga po nga inawat ko ni Jesus, yun lang talaga. Hindi pa nabago ang pag-iisip ko. Carnal pa rin ako. Worldly pa rin ako. I am more inclined to worldly things. Okay? So that being the case, I would agree. I would agree with you. Pag sinabi mo nga, no naging seryosak ti Apo, no nagbalbaliw akon, hanak to naragsakan, I agree with you kasi yung position mo, sa position mo, talagang hindi ka magiging masaya pag sumunod ka sa Diyos. Naawatan nyo kakabsat? Kalati arig na kumagat, no ham mo talaga kayat iti parya, haan tulat ta nga naimas ti panagraman mo, kasi di panunot mo, hamo kayat ti parya. So hindi kita pipilitin. Kaya pag sinabi mo, hana naimas ta parya, I agree with you based on your position. But if you were to ask me, okay kanya, kasi para sa akin, for health benefit. Kaya gusto ko. Nawatan niyo kabsat. Kaya pag sinabi mo, hindi, alam mo, pag talagang naging serious ako kay Lord, sumurot ti pagayatan ti Apo, no talagang naging committed hanak to naragsakan, mamati aktay bagbagam. Kasi, no talaga nga karnal ka, hang ka naragsak no sumurot ka ti Apo. No at the bisyom, no ti emas ken enjoy mo kat na ilubungan nga gagayam, hang ka talaga naragsak kakabsat, no kastat position mo. Pero, no ti position ti mind mo kat nabaliwan kat kunam Apo, I will follow Jesus, no turning back. Kas panagyamang ko ti kinaimbag mo kanyak, panangisalakan mo kanyak, I dedicate. Kung meron kang ganong pag-iisip, na thankful ka ti Apo, grateful ka ti panangisalakan naging ka, nga di pusom kat sapsapulom no kasano nga maparagsak mo ti Apo, I'm telling you, di gito'y panagsirek ti sa uti Apo king ka, per mi aga kapsat, kas kaladete, mangmangan ti
ti baboy, ti bakara kakabsat nga lauya kakabsat. Nagimas ti panagsaad naging ka. Di ngamin. So, Amen. so kita nyo, di kita kakabsat. Alahang nga dito i-judge ngam, kitam ta sarilim. No, di kiti sa uti apukot kas lahang nga napintas panagsaad naging ka. Haang nga to'y Biblia at problema. At the problema ta panunot mo. Amen. Yes, naawatan nyo kabsat? Because I would tell you that surrendering one's life to God does not rob you of joy. This is the doorway to the true sense of joy, fulfillment, and blessing in life. Oh, at ako na ni Apo, I came that they might have life. So, nakita nyo na mga kapatid, nagadot na ipakita kada kayon nga kasla panunutin nyo nga digijay posisyon ti may sa Kristiyano. Okay? So, tatagakabsat, nairugi tayo ide, ana dadigiti robbers of joy, ana ti mangkwens ti Holy Spirit iti biyag tayo, ana iti mangpundi iti Holy Spirit ti panagtrabaho ti Holy Spirit king ka. Number 1, lack of devotional life. Simple deta. Oh, kuna na di Psalm 16:11, anak kuna na jay. Psalm 16 verse number 11. Ikabil mo man DJ versikulo, Psalm 16:11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Now, in simple term, expectarum nga rud kakabsat, nga tumaod king ka ti ragsak ti Apo, ragsak nga ringbawan na digiti pasamak ken uray anang nga nainlubungan nga material ti panagbiag. Ringba adang rud king ka DJ nga ragsak no adomot tiyempom kakabsat nga Facebook kaysa agbasbasat Biblia. Your lack of devotional life is the reason. Oh, umay ka makigimong kakabsat, awan king katirag o iti Apo. Why? Because you are not filled with God. You are filled with the world. Right. DJ devotional life mo kas lamay sa atangke eh. It's either ti apot mangpunno, wano ti lubong ti mangpunno kakabsat. You're not filled with God eh. You are filled with the world. Kung anagat in thy presence, anak ka nga sa undeta, it means your time with God. Amen. Your moment with God in thy presence. Pag sabi, in thy presence, that's a moment. Moment yan eh. Kaya ang tanong ko sa'yo, do you have these moments every day in your life? Mangrugi ti bigat pa nag-devotion no nakariing ka, moment with the Lord. Nga numapang kagtrabaho o riada ka ijay bus, imbes nga deta puro Facebook ti obram. Punjen na lang ti Holy Spirit. Nakamay-mayat ti devotion mo nga agpaiso tay bigat. O idi mapang kagtrabaho, da kayan tabas, Facebook, di kad kaslan, DJ remove rub nga rag o ti apo ti pusom, na idupmot lang kakabsat kape Facebook mo. Amen. Do you get the idea? So, di kayat nang asawan, what is our take on this? Anang arti dapat ubraan tayo? Adaking ka, realize, if social media, if too much spending time ka, digidi, hala social media, barkada, siguro kanda dumapay, kat you realize, they are potential robbers, or they quench the joy of the Lord in your heart, you have a duty to guard that joy. So what do? You have to discipline your life. Nawatan nyo? Devotional life is equivalent to a discipline of a Christian. Amen. Disiplina kakabsat. Amen? Oh, so that's number 1. Number 2, lack of heavenly or eternal focus. Lack of heavenly or eternal focus. What does that mean? Okay? Pagidyatom DJ eternal ken temporal. So, when you begin to become more obsessed with temporal things that has no eternal value, things that has no eternal value. Kasi hantay maiwasan at data yung matlatapela ti lubong aya. Ngam ti point na didikat obsession. When you become more obsessed to
to temporal things, temporal sources of joy, ket haan kan nga ag-focus iti Apo kakabsat, anat mapasamak, the Holy Spirit is quenched. Kasi ti work ti Holy Spirit, ket kanayon na nga iparemind king ka, ti ragsak nga nainlangitan. Namnama nga nainlangitan. He keeps reminding you of your reward in heaven so that agpatuloy kang agtaray, ti pamatim, ag-faithful ka latta, uri adot parikot mo. Kasi ipalagip na king ka, the reward mo di langit. Dela pa nakapanunot mo day giant. Gaputa ti Apo, kasla dete kunana, alaan, chichiran na ka eh. Anak ko, agpatpatuloy ka latta, danto reward mo di langit. Dayta kakabsat ket permi nga oxygen iti pusom dayjay eh. Ngam once nga nag-shift ka ti focus, ket influence mo dayjay, ket naging mas obsessed ka ti temporal things, so dayjay ti carnal Christian ko natay no kwan, wano naging worldly kan iti panagpampanunot kakabsat, you will not be surprised nga no may panggupen iti Apo awan jay joy of the Lord ken kan. Oh. Because of your lack of heavenly or eternal focus. Okay? Number 3. May katlo nga rubber of joy, wano mang quench the Holy Spirit, is dreaming outside the will of God. Dreaming outside the will of God. Anak kayo nga sa deta kakabsat. Okay? The Holy Spirit, ti trabaho na king ka, ket ited naking ka, dagiti goals, vision, nga godly. Pakita naking ka nga, oh, don't you want to see yourself in the next 2 years nga ag-disciple ka? Dagita ti ipakpakita ti Apo keng ka eh. Amen. Kasi, di ba, He creates vision in your life. He creates those godly goals. Di ba? So, kasi, no awang king ka ti Holy Spirit, wala kang ganong pag-iisip. Parang unbeliever, ang kanyang goal lang is, dapat in 2 years, 10 million na ang pera ko. Dapat. Puro ganun lang siya. Pero ang may Holy Spirit, titrabaho ti Holy Spirit, He will create godly goals in your life. Amen. Naawatan nyo kakabsat? Hello? Amen. Oh, napintas dito lesson din kung nakada kayo. Doktrina ti Holy Spirit dito. So, kung na ti Holy Spirit king ka, oh, don't you want to see yourself nga i-bless ka, tapnon ti kasta makatulong ka ti ministry? Yun yung mga pinapakita ng Panginoon sa iyo eh. O don't you want to be a partner of your church, the HBBC ministry? Amen. Don't you want to partner with the vision that I place in the mind of your pastor? Nilagyan ko ng vision ang utak ng pastor mo at ito ang kanyang gagawin. Ayaw mo ba na parte ka ron? Yun yung ginagawa ng Holy Spirit sa'yo. Nawatan nyo? Now, but when you begin to look around you, kat nakita for example, di kita'y contemporaries mo, di kita'y dating kakabatch mo, kakabarkadam, makitam di kita'y kaubraam, karubam, sabaling at tao, kat kasla detay nalingdan, detay, you know, kaslang hammo mangugan ti ibagbagati Apo keng ka nga goal, kat timutan agan andar king ka nga boses kat boses ti lasag, boses ti lubong, kasla boses ni Satanas, diag sasaoking ka nga, no kanum day nga bunga, maluktan pa nagkita, magbaling ka nga Diyos, digi giant ti mangmangag mo nga boses, ngagbaling ka nga popular, agbaling ka nga sikat, magiging crush ka ng bayan, yayaman ka, yun na yung mga naririnig mong boses. You are not dreaming outside the will of God, wala na yung joy of the Lord sa'yo. Amen. Oh. As a result, problema na yan. Matinding problema sa buhay mo yung Kristiyano. I will not be surprised if on the 2023, uri nagpintas ti tema tayon to the 2023, you will backslide. Kasi you started to dream outside the will of God. Amen. Oh. So kakabsat, you don't have to dream, you just need to listen to the Lord. Nagdingding ka ti preaching kasasauna ka ti Holy Spirit, He is creating goal in your life. He is telling you His plan. Dahito ti plano king ka anak ko, dahito ti kayat ko ka ti pamilyam, kasto ti aramidem ka di anak mo, kasto ti ubrayo nga agasawa dahito ti dapat aramiden nyo kinakausap ka ng Lord. Nawatan nyo kakabsat? Amen. Oh.
Amom no kasta ti plastar mo, nakaragragsak ka nga talaga. At jerag uti apo ti addaking ga eh. Aggapo ti uneg, hang aggapo ti ruwar ti ragsak mo, aggapo ti uneg kakabsat. Muyo sa totoo lang, I will be honest with you. Deti pa nang explain ko kada kayo, hanakastoy pa nang isaganak ng kasla inspirar ti apo nga pa naki-explikar kada kayo. I'm telling you, amok nga dut nang yung preachingan maipanggap ti joy nga, joy comes from the Lord, happiness comes from happening, ngem nakastoy kakabsat nga may explikar, nga ti background na mo to the foundation na is the Holy Spirit. Amen. Now you realize, nawatan nyo? Nga ti joy of the Lord is the Holy Spirit creating that joy, creating vision and goal in your life, nga isu iti mangiparpalagip king ka, ti heavenly inheritance mo, ti heavenly reward mo, ti glory in heaven, tapnon digito'y kakabsat, iti umdas nga namnamam ken ragsak mo ngagpatpatuloy nga agserbi king kuana. Amen, kakabsat? Amen. Oh, tuloy tayong tumanan. Amen. Praise the Lord. Nagsaya ato na yan. Oh. So, are you allowing the Holy Spirit or are you quenching the Holy Spirit? Kita ang tabiyag mo. No awan lat moment mo nga makisarsarita ti Apo, you're quenching the Holy Spirit. Bigbigat kariring mo kuna ti Holy Spirit king ka, ag-fellowship taman. Kuna ti Diyos king ka. Si kamot, kakabsat, gaputa na-develop mo, iti reflex mo, nga basta nagkariing kang kasla agbubudo ta ima mo nga mga ti cellphone mo, messenger, ag-check man di kastoy. No napang ka Jmall, kung nati apo king ka ni anak ko ag-enjoy kang aggatang ti kasapulam, pero laglagi pom tay tights kan first fruit mo. O si kamat, gaputa, dita ka man apo, nagadukayat ko, sale lang aro, discount. Sige man, so you are quenching the Holy Spirit in your life. Nawatan niyo? O, kung nati apo king ka ni anak ko, mabuyubuyam DJ building, dakdakkel to pay ti adupay ti kayat ko ngay paubra nga building kada kayong HBBC. Di ka kayat nga sika partner ka na ka ti pastor. O, sikamat, agdream ka nga, gaputi mabuyubuyam nga Korean. Apo, di gidjay mo tinti. Dagay nga young people, iso ti agwurwurot ta panunot mo. Agim-imagine ka nga, agim-imagine. You're dreaming outside the will of God. Oh, tapos sabi mo, bakit ganito ang buhay ko? Nakamiserable, kasalanan mo. Naawatan nyo kakabsat? Amen. Heavenly Father, thank you for this afternoon. Thank you for your goodness and for helping me, for putting this wisdom in my mind. Tapnon, kastoy tirib nga pa nakiksplikar na apo dito yung lesson mita. I hope nga nakatulong ka digiti kakabsat. In Jesus' name, amen.